Metema yuguyumwuma nukuru witeka. Hello guys, this is Alexis Dwa. So right now ngiye kubaha indirimbo. Hari umuntu umwe muri comment wanyandikiye muri comment arabeti ngo indirimbo ya Israel Mbonyi. So reka nyimukorere kugira ngo wenda nawe yimve nezero mu mutima ke twagiye. Mfite impamvu y'ukureremba, ndumva nuzuye amashimwe, n'ukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima y'uguyumwuma. Zivuze kugera ku gihe, ikintu gusaba nta kindi gukora subscribe, like, comment na share. Ubundi waba uri kuri TikTok ugakora follow, ukandika muri comment indirimbo twagukorera, kuko twebwe ibintu dukora. Is your comment?